Langmili hawaralong langmili KSA aropen loroplang so LP school along 15 Martyr Day kipidapon. BJP IKADC ST Morcha atumpen Bazar lapen Reline Trains along Kahumridam. Alang litumpen ST aphan kachongdat avarsai piponang jipu kapin khatekang. AA Bukazan Regional Committee atumpen hanjang lang so arniwang kicho hitialong honta kitom antharna kangni. Kardo kat news berta thanbang nili junali timungpi non berta angton pen arjuik tha. Langmili KSA rohin pen patipi ponsi preni pioneer cap ani loroplang so LP school along 15 Martyr Day kipedapon. Kidamtang surihini raponing kan project lo ni pioneer cap ani langmili hawaralong bangkrit trok adai kavia Karbi atum Karbi la pendimasa arona hud apran kidam nang atumaphan ada por pioneer cap aporpen lama ki ikapang jarpen kachikmuasai padupon apithu ada por phai cap aporpen rat amai pita padupon thu bijoy kropen kachipahem pupon amai long mai ki phalam the biren singing hi pensi pachini ponlo aliaman pen HTL chairman sai sing rongpi Lumbazong Lem Chairman Jameson Ronghang, KSA Central Committee Kongchun Bang Thang Sing Tibung, KSA Difu Regional Committee Maipu Nursing Ingti, AJD Maipu Angtong Phangcho, Langmili Cases Unit Chunbang Sarsing Terang, KLNLF Klembang Pu, Thedong Kro, Ratsai Klembang Lapen, Rongasaratum Chetong Dun. Rat amai pikipedopon along Langmili Rat atum pinangan armu Chetong Dun pen, Maing Sam Jin pen Pachunpon. Tuhan kacunung dia lama gelalo je, ni tu apa sami dadak, tujuan fight aron nang tu dead pen abis sami ni Tuhan, thang akirap, non puta akiongdung, mate nang kirap lapu sonci thekong lelang, dadak tujuan 7 ningkan, MP barim, sar berensing ti, dadak ni Tuhan, financial mate dak nong inang sompi pen. Nili tumhan dadak model bilis puna kabunai bangke me pikalan lo tuwa bisita me dadak model bilis kabunai nakatiar bangke nitu puna me aron chok che athila da kidam ke bang tumhara barsa ave mission ki jun alang ave kichali high school mission ave kapela dak le tum longle patanon pulong le lang nasi lahaya kisung doan nang kirap thege phansi kaching aning kemenai sar tulong hang basa me nili tum dak LBDC mate Langmili Black Day Committee ahin pen cenglok dak Langmili KSA branch ahin pen sistem kalang phan chuning rilo napen nangli tu kaning je alam the churchi molong kani tu alam the je asap sabe sistem ronben kichia tum han an sistem kirabi alam do sta nangli hukumat teng pen nitum arona teng alu an mangkel nitum konser long jipale lalo sta non puta nitum ingsamri lang kasi lasopan si nang phan chong hong lo apen kiwang ilang ni stame nang chedap nang itu dunjo phansi nitum Langmili arat pen chenglok ladak rongsa rupasar pen chenglok ladak pini bagret sok kichidun guardian mata hema sor atun pen si nang tu phan nali phan pini na chururi go BJP IKADC ST Morcha tumpen preni pioneer cap ani dipurong supi along nonjong kangpu Bazar lapen non kangpu ji train a manager atuma phan chitong damsi inglo so atuma phan jasemet pen kachongdat avarsai piponang jipu kaching waida dipurong supi along nonjong kangpu Bazar lapen non kangpu ji train shopping mall along Kahumri Damapora hud BJP IKADC ST Morcha maipu babu kropen kijapon linalong Kongchun Bangatum Harlong Bi Ingti lapen Sundar Kramsa pen ang parta BJP ST Morcha long klembang pubang piatumta chitong dun alang litum humri dampen Bazar a manager Santos Devapan chitong damsi Karbi ang long arlo jasemet pen non ovik kimi Karbi risoi jangatum kachongdat avarsai kilong leatum aphansi kachongdat avarsai piponang jipusi alang litum pen pinkhat tekang lason tak si non kangpuji Reline Trains along a manager Dhiraj Ahmed apanta chitong damsi lahaya pudak pinkhat tekang alang litum kahumri dam hut ka pinkhat tekang atengken ST atumaphan jasemet pen RDP pon popusi lam the chichak dun pusi pirta riptun long AA Bukazan Regional Committee atumpen patripi ponsi preni pioneer kebani ada por phai krisia porpen hanjang langso arniwang ki choi hitia long ghonta ki thaman dharna ke pedapon
AASAA Bukazan Regional Committee Maipu Bablu Kujur Pen Kijapon Lina Sailong AASAA Bukazan Regional Committee Chunbang Siam Kormakar AASAA KADC Education Secretary Robinson Malar Pencheng Lok Pinangan Natum Chitong Dun Labang so tharna kepidupon laki Adivasi Kayapan ST Ponangji Sakatiki along Kachongda tu natuma pan sikap Paroi Sira Pokepen Paroki Thomra Pokep an Anisia Parman Pinangji Longlia Pata Adivasi Atumapan Pinangji Lapen Satellite Council nang Pinangji Puhai Hui Henlo Kidamtang MLA Kiliga Hutsi BJP Atumpen Lamchak Kachipi Sitami BJP Atumpen Lahaya Lamchak nang Papleng Pipedet BJP Atum Lamchak Ateng Pen Papleng Serak nang Jipuk Ki Hang Taram Patusi Ing Samjin Pen Sai Pachunpon আমি হকা বিচাৰিছো যে এই আগন্তুক যি উইন্টাৰ সেশন হ'বলৈ আছে বিধানসভাৰ তাত যদি জনজাতিকৰণৰ যি বিষয়টো বিধানসভাত উত্থাপন নকৰে তেতিয়াহলে আগন্তুক যি 2021 চনত যি বিধানসভা ইলেকশন হ'ব অসম বিধানসভা ইলেকশন হ'বলৈ আছে তাত কিন্তু আমি বিজেপিক ডাইৰেক্ট আমি বৰ্জন কৰিম এইটো আমি ডাইৰেক্ট আমি আজি আপোনালোকৰ জিৰতে আমি বিজেপি চৰকাৰক কৈ বিচাৰিছো ধন্যবাদ ননমালং সো পৰফান বিৰতা মই তন পেক্সনা আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ওয়াটাৰ Dihina mobi putot birta along wangtulo Pirthe chataya long kapaprang dunjia phan kengkam chjordu nangji puloti toklang kithek kenang sot Toklang kithek the pen ang parke achara ki sungta avilo non pirthe ke chelar boma hut kaprek adema long ke mesen pen lo kachali avar side do sita Karbi Anglong arlo ong dunga school along ke desk bench blackboard la pen boundary war anta avisika ong Lasuang bong pen samilang so education block la pen mahamaya MSC constituency ki parlo den arong a hichi pen kilometer po an kehelo Rukasen English LP school ta isilo rat atum kachathan sai alam ahak kachini dam jia phan pura usuka tiripia mai pen den arong aro atum chelangsi bangso school along kahumri padodam kedam tang pharo krisir kepra kepra trok aningkan amahang kepethek high school along desk bench la pen blackboard anta ave Floor mate aklong anta wak thailo boundary war anta avedet si check pen ing pai krai anvet barpi barso kachitia dim anta aveset pherang kya thengno sukati ripya mai phu bibison teron pen kaning je pon ke BJP atum parivartan mate kachelar 1G burarat athengno lamchak chipi pen sarkar chari ponlo sidame ko an ma kaching thura sai ki claim ki dam nangji thek ponong le detlo Dasimet pen ke toklang mate primary education aputhak thangnat kacheng thura sai kedeng RDP pitetlo Primary School ke Foundation of Human Resource Development mate munit akai ka papranganat akeng kam kachjordun kicheng si akeng kamlo Rukasen English LP School along ason kacheng thur avar sai Dasimet pen desk bench blackboard la pen boundary war anta ave sabka sath sabka vikas
lapen pariwartan lopo kaya mat kaning jever BJP atum pipotsi rukasan English LP school along ason kachingthur avarsai pipon pedet lopusi uskati ripiamai mai pu bibison teron pen karju podopon Banji pusi BJP tum सरकार चारी दर में बांगे कौन मगा चिंग थोड़ा साइकिल क्लेम नहीं खड़ा बांसो कंची सिदोरा साइकिल क्लेम मगा ठेकदाम लोंग देलो जैसे मैं पे बगा तोगलांग हिन मदे प्राइमरी एजुकेशन बांसो बांगे लांग तुम हिन बांगे आर्थिक पी ठेकदाम लोंग देलो सि जस्ट नॉन है जो नेली तुम समिलांसो एजुकेशन ब्लॉक पर लो देना रोंग पेन किलोमीटर फोन के तो हदा रुकासन इंग्लिश स्कूल एलपी स्कूल लांग तुम हुमरी दाम लो हाला बांसो स्कूल लांग तुम हुमरी दाम देला पेन अफी बांगे ठेकदाम लोंग बांगे केल हाला बांसो स्कूल लांग बैग सबे बेन सबे ब्लैक बोर्ड अबे लापास तमे फ्लोर मते अक्लो मते हेंगनु थाइलो लापे नंबर ता हाला जो पाइसो मते बाउंड्री वाला ता ठेकदाम लोंग देलो लसिनी तुम पुडे में कांतु मंगला हेलो जेतु सब का विकास मते परिवर्तन से आहो खागलो पिपोसी लाबांसो रुकासन इंग्लिश एलपी स्कूल लाबांसो जितु कचिंग थोरा वासा क्लेम लेदलो पुसिनि तुम हेंदा के पुडा पिनिकार बिपाइम टाइम अंकेला पॉन्स कांग तोन पेकला दुमे थाकमे कुरवंग थु